celebrating the first ever Diopani College Alumni Meet Camp 15th Speaker Presser Meet. Nason si Pinipay Pai Chiklonipay Krip Horni, Lakhain Korapti, Diopani Constituency MAC, Angkang, Nonang Kileji Pai Pai Nipay Krip Troxy, Arnisia Parmanapan, Diopani College along, celebrating the first ever Diopani College Alumni Meet Camp 15th Speaker Presser Meet. Surini Rain Korapti, Kepaman Ponchiapan, Chisik Chedang Ponpomlo. Arnam lang pipen thorom terang report Karbi Anglong TV9 News. Ini lagi mitai krepo tingdeng toksik apa nak India's Independence Day anilo paling gitu anilo. Anso se niltum Depani College panke ani gitu son lo. Ningkan suruh ini lah sirke peningkan pen Depani College. Tarik si Agos 2009 ningkan kalitang borsing rong pipa sila bang so college pangceng pon lo pangceng bom pen piningan la bangke ningkan krep ponang pleng tang lo ningkan krep ponang pleng si penangan tum dak pen Depani College pen higher secondary nang pas lo BA nang pas lo sila ex student tuman Depani College ex student tuman Julai acik lo tarik si lo malang tum keceng sia komiti dolo Depani College Students Alumni Association lang tum seng lo hala so teng pen lang tum matasi non tarik krep troxy non kibang ji Saturday ni lo penap dik lo la sile tum first ever Depani College Alumni lang tum celebrate pon po la solo got si Depani College itu Freshers Meet 2024 panstame teman pon po Depani College Freshers Meet lapen Depani College Alumni lah ini program masih pabidang po sisik sedang bom lo pendel kim pon bom lo kilun ke kansali pon bom lo selfie point bonai pon bom lo apen student tum bangke Halloween Halloween do selang tum bangke penap bangke student tum an anesan chupoi lasan sisik lo aning rong bohong penap laban so penap dik laban so program latum peman pun po sila bang so program ki peman along abang ke education EM ke hai Sir Richard Togbi Cardinal Thomas Council alai phansi alhi sar poman pen chupa pon lo pendak iltum intellectual atum do po Bukayan College lapen Eastern College Principal lapen du tudak social worker lapen rong osar SDB lapen dak officers tum ini bahani son ke chopha pon dolo lapen rong social worker tum lapen rat sai klembang tum cultural activist Karbi Student Association AJYCP lapen ATSA lapen ASU jolason pedan tum loke charli ya sumatom han kupusi ni sen ben ke charli pon thek lapen anso se ke charli thek pon bom je phan isi aning pe thedun jola son phan sini tum labang sorni alhi sat chopha pon lo nasi labang so program long mesen pen me pen botol mesen pen ke dam thek phan si anam bhadan me chordom lo lapen tawar chulang lo pen rat kadu itu sedang chitudun po bisi best wishes to the Depani College student alumni and the students, especially to the freshers. We will welcome you to Depani College, and especially the senior students. They are trying hard, they are working hard to make the day and the event a grand success one. Okay.